Emisija Zavičaj, duša krajine. Radio Primišlje. Nova epizoda Radio Primišlja, 90. po redu. Neki je dan po Đurđevdanu 2026. godine. Ekipa Radio Primišlja vas pozdravlja, dobro nam došli i bolje se našli. Nije nas bilo neko vrijeme, bar kada su u pitanju nove epizode, ali smo na YouTube kanal postavili neke zanimljive koje smo ranije snimili, a nema ih na kanalu. Emitovane su samo na radiju. Sada su dostupne za preslušavanje i pregledavanje, pa ako niste, posjetite naš YouTube kanal Emisija Zavičaj, tamo postavljamo i epizode Radio Primišlja. U večerašnjem izdanju ćemo ukratko izvijestiti o tome šta smo to radili, planirali i preduzeli u toku mjeseca aprila. U tome kazivanju pomoći će mi moje kolege Đuro Lončar i Slobodan Sekulić. Najprije ćemo kratko zasvirati, sve vas pozdraviti i bratski zagrliti, pa i meni onda ostaje zajedno s vama da nategnem uši i poslušam moje kolege. Pješke idem iz grada
Radio Primišlje, epizoda 90. Pred mikrofonom je urednik informativnog programa Đuro Lončar. Đuro, izvoli. 10. aprila na Veliki petak ekipa Radio Primišlja je bila u posjeti u Beogradu kod našeg primišljanca Vlade Belopetrovića. Vlado je došao iz Amerike za vreme uskršnjih praznika, pa nas je pozvao da popričamo o Primišlju i planovima oko naših aktivnosti koje treba da se urade u narednom periodu. Ekipa se rado odazvala na ovaj poziv i u prijatnoj atmosferi na obali Dunava smo vodili korisne i zanimljive razgovore o brojnim temama vezanim za Primišlje i ljudima koji žive i koji su tamo živjeli. Vlado nam je preneo i pozdrave od njegovog rođenog brata Ranka i drugih naših ljudi koji žive u Čikagu i koji se redovno okupljaju na raznim donatorskim i drugim svečanostima, na kojima naši ljudi daju i priloge koji nisu mali kako za naše, tako i za uslove koji vladaju u Americi. Na tome im veliko hvala kako u ime ekipe Radio Primišlja, tako i u ime svih primišljanaca. Vlado je izrazio želju da se pokrene i priča o zemljištu na kojem je bila crkva u Primišlju, da se vidi da li postoji neka šansa za povratkom dela zemlje da bi se napravila crkva. Zato je zamolio ekipu Radio Primišlja da kontaktira eparhiju Srpske pravoslavne crkve i nadležne mesne organe u Primišlju. I aktivnosti su započete i izveštaj će biti o tome u narednom periodu. Također je naš zemljak Vlado ekipi predao i slike Primišlja i okoline koje je imao iz nekog ranijeg perioda i one su prenete u likovnom formatu. Te slike je podelio nama i ostatak će biti podeljen primišljancima koji su dostupni ekipi Radio Primišlja u narednom periodu. Ekipa Radio Primišlja je izvestila Vladu Belopetrovića o tome da treba da izađe prvi deo knjige o Primišlju u kojem su navedena sva imena poginulih primišljanaca koji su poginuli za vreme Austro-Ugarske pa sve do kraja Drugog svjetskog rata. Naredni sastanak sa Vladom, našim zemljakom, je planiran na jesen ako Bog da zdravlja, a našem zemljaku želimo srećan put i dobro zdravlje do narednog viđenja. Za ovaj put toliko i do narednog izveštaja pozdrav od Đure Lončara, Borinog. Radio Primišlje. Sada ćemo u nastavku poslušati urednika iz oblasti kulture, tradicije i dokumentarnog programa Slobodana Bobu Sekulića. Novi dokumenti, nova saznanja i sve što saznamo dijelimo sa vama. Izdvajamo zanimljivu činjenicu iz doktorskog rada povjesničara Tomislava Cara. Sa sveučilišta u Zagrebu 2016. godine sa naslovom doktorskog rada Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, oduzimanje imovine i odnosi sa državom od 1945. do 1967. godine. U ovom doktorskom radu Tomislav Car između ostalog navodi i stanje crkava u Hrvatskoj posle Drugog svjetskog rata. Nama je naravno najzanimljivija Gornjokarlovačka eparhija na čelu sa episkopom Simeonom Zlokovićem. Naime, u pomenutoj Gornjokarlovačkoj eparhiji prije rata je bilo 189 crkava. Posle rata u upotrebnom stanju ostalo je njih 14. Srušeno je 164 crkve, dok su 11 teško oštećene. Dakle, statistički gledano, oko 95% crkava je porušeno ili teško oštećeno, odnosno ili ih nema ili su neupotrebljive. Ostale su samo zidine. Nešto blaže je prošla i Pakračka eparhija sa oko 82% srušenih verskih objekata, zatim Zagrebačka eparhija sa 50% i Dalmatinska eparhija sa 35% porušenih crkava. Dolazimo do najzanimljivijeg dela za nas primišljance. Odnosi se na crkvište i crkvenu zemlju u Primišlju. Po osnovnom zakonu o eksproprijaciji iz 1947. godine, rješenjem Narodnog odbora općine Slunj od 23. ožujka 1959. godine
Srpskoj pravoslavnoj crkvi je bila ekspropriirana ruševna crkva i zemljište u Primišlju za potrebe izgradnje škole. Na navedenu odluku o eksproprijaciji žalio se episkop Simeon Zloković. Žalba na posledku nije bila prihvaćena, te je Narodni odbor Kotara Karlovac 5. lipnja 1962. godine donio pravomoćno rješenje kojim je bila izvršena eksproprijacija, a Srpskoj pravoslavnoj crkvi određena je naknada u iznosu od 1.500.000 dinara. U daljem tekstu, u ovom doktorskom radu, ne navodi se da li je taj iznos i isplaćen Srpskoj pravoslavnoj crkvi za eksproprijaciju, odnosno oduzimanje zemljišta ruševne crkve u Primišlju. Ovaj dokument, to jest rješenje o eksproprijaciji, se nalazi u Hrvatskom državnom arhivu, fascikla 310, u odjeljku Komisije za odnose sa vjerskim zajednicama pod brojem 84/1/60 od 28. svibnja 1960. godine u kutiji pod brojem 148. Radio Primišlje. Čuli smo već večeras da je knjiga o Primišlju u pripremi, ali umjesto jedne knjige o Primišlju koju smo planirali kao monografiju, najvjerovatnije pod nazivom Primišlje i Primišljanci, nekako je u međuvremenu sazrela ideja da ipak objavimo 3 knjige kao troknjižje. Kolega Tihomir Božić je predložio da to bude Primišljanska trilogija i ideja je naravno usvojena. Prva knjiga će biti objavljena do Vidovdana ove godine, dakle za 1 mjesec i po dana, i ona će biti prva knjiga iz te trilogije i bit će sa podnaslovom Spomenica. Biće to spisak naših primišljanaca poginulih i postradalih u ratovima u 20. vijeku, Prvi i Drugi svjetski rat, kao i rat 91. do 95. godine. Spiskovi su već sređeni i veoma su dugački. Mnogo je našeg naroda postradalo. Knjiga formata A5 imaće preko 350 stranica. Želja nam je da sva ova imena ovom knjigom ovjekovječimo, da ih otmemo od zaborava i da svako od nas ih ima na jednom mjestu u jednoj knjizi. Želimo da im se odužimo za njihovu žrtvu koju su tako mučenički podnijeli, pa onda skoro od svih zaboravljeni. Narod koji zaboravlja nema svoju kulturu. Mi se borimo protiv zaborava i ako Bog dao, Vidovdanu ćemo ponuditi ovu knjigu svima koji budu željeli da je imaju, a i potrudit ćemo se da napravimo jedan memorijal na kojem ćemo govoriti o svim našim postradalima, o zločinima koji su činjeni nad našim narodom i time ćemo dati doprinos kulturi sjećanja. Upalit ćemo svijeće zadušnice za sve njih, a u narednom izdanju Radio Primišlje ćemo kazati više detalja kao i sadržaj 2. i 3. knjige Primišljanske trilogije. Ličke gore zelene, tamo su cure garave. Preko kapele, Ličke gore zelene, tamo su cure garave. Pregazit ću kapelu, Ličku goru zelenu, poljubit ću curu garavu. Pregazit ću kapelu, Ličku goru zelenu, poljubit ću curu garavu. Preko Udbine i Krbavske ravnine vide se Ličke planine. Preko Udbine i
krbavske ravnine, vide se Ličke planine. Pregazit ću Udbinu i krbavsku ravninu, poljubit ću curu Garalu. Pregazit ću Udbinu i krbavsku ravninu, poljubit ću curu Garalu. Eto toliko u ovom 90. izdanju Radio Primišlja. Ekipa radija vas pozdravlja, da ste nam živi i zdravi. Primišljanci, dobrota vas krasi. Kad zapjevam ja sa grupom Ličana, odjekuje Lika sva. Kad zapjevam ja sa grupom Ličana, odjekuje Lika sva. Kordun, Banija, Dalmacija, Krajina, Bosna i Hercegovina. Kordun, Banija, Dalmacija, Krajina, Bosna i Hercegovina. Radio Primišlja.